Siyanivusela siyanibingelela bazalwane emakhaya lapho nikhona egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sisesontweni ke All Saints Cathedral leseMbabane parish yaseMbabane lalapho siphethwe khona ngibabe Advent Dlamini lomdini weCathedral. Sithi nje bazalwane asiniphe na inkonzo yelisonto lesithathu ngemva lesithathu la Easter noma lesonto lesithathu lekuvuka noma ke labanye bafuna ukuthi lisonto lesibili emva kwelekuvuka. Siyanivusela ke nonke emakhaya inkonzo yethu ke bazalwane isekhasini lelishumi lelikhulu nakune page 104. Tifundo tethu titholakala ekhasini le-37 encwadzini yethu yetifundo lesiyibita nge-lectionary, bese encwadzini yethu yetinkonzo i-prayer book itholakala ekhasini 234. Siyanimukela ke bazalwane, siyethemba ukuthi nitawuqhubeka nibe semoyeni, niqhubeke nikhuthateke nisahleli emakhaya, singayekeli kumkhonda simakathe bazalwane, singayekeli kusondzela futhi evini lakhe, singabuki ukuthi ngoba lisonto livaliwe noma mhlambe lisonto likhashane noma lisonto asikhona ukuya noma tinkonzo dijanja, kodwa nje asiqhubeke thine sihlale kusimakathe. Inkonzo yethu ke njengoba sesishilo itawuqala ke bathandzekayo ekhasini lelikhulu nakune page 104. Alleluia, Kristu uvukile, impela uvukile, alleluia. Inkosi ibe nani, ibe nawe futhi, thumisani inkosi, yithumisani ninetinceku tenkosi. Akabonge uNkulunkulu Yise neNdodana naMoya noNgcwele, alibonge ligama lakhe nyalo nanini. Siqhubeke ke bazalwane sihlabele ingoma yethu lesesigabeni sesihlanu. Akathunyiswe uNkulunkulu lo sezolweni, kube nekuthula nelothando kubantu. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikholeka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngeluthumo lwakho lolukholo kolongolo somandla nababe Nkosi Ndvodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu, Mvana ya Nkulunkulu, Ndvodzana yeyise, lesusatono temhlaba sihawukele, wena losusatono temhlaba sihawukele, wena losusatono temhlaba yemukela kuthandaza kwethu, wena lohlethu ngesekunene saNkulunkulu Yise sihawukele, ngobe nguwe wetwa longcwele, nguwe wetwa lo yenkosi, nguwe wetwa Kristu kanye naMoya longcwele, lo setuluka konke ebukhosini baNkulunkulu Yise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kodwa lutholo lufihlelwe wena. Geza imicabango tinhlitiyo tethu nokuphefumulela kuto moya wakho longcwele, kuthi sikuthanze ngalokuphelele, silithumise ngalokufanele igama lakho lelingcwele, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen.
nangabe sithi site sono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi, kodwa nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile, utasthethelela tonke tono tethu, abuye futhi asihlambulule kuko konke kungalungi. uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangaka ukuthi wadzima wanikela ngendodzana yakhe lokuphela kwayo, kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila lokuphakathi. Ngakho-ke bazalwane, ngekuthi ithoba lokukhulu asivume tono tethu, sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngelithandwa nangekuthula nabo bonke bantfu. Sihawogele Christos hawogele gosesi hawogele. Sithandaza sonke kanye ngekuthi ithoba phambi kwaSimakathe. uNkulunkulu somandla, baba wethu losezulwini, siyatithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta nengakwendi lebe kufanele sikwente ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngekuhamba lokusha kude ethi ligama lakho lithunyiswe. Amen. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukanga ngeliciniso, akasihawukele asithethelele tono tethu, asikhulule kuto, asimise, asiqinise kulungeni konke, asigcineni nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu wanamuhla lisondo lesithathu lekuvuka, Nkosi levukile watembula kubafunzi bakho, wehlisa nekwesaba kubo. Hlangana nathi ke ekukhathatheni ekukhungethweni kwethu, ute usingenise empilweni lensha losilethela yona, ngobe uphila ubusa kanye neyise namoya longcwele, niNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sitawuthola ke bathandzekayo tifundo tethu tanamuhla. Sifundo sethu ke sekuqala lesiphuma testamentini lelisha, sitholakala encwadzini imisebenzi yabapostoli isahluko sesibili. Sitawuqala ke kufundza esahlukaneni se-14 bese siyagcuma esahlukaneni se-36. Kodwa Petro wasukuma akanye nebapostoli laba-11 wakhuluma ngelivi lelikhulu wathi, bonke bantfu baka-Israyeli kufanele bati kahle kutsi nguye yena lo Jesu lenambetsela esiphambanweni uNkulunkulu lasamente iNkosi na Kristu. Wathi bantfu nabakuva loko bahlabeka etinhlitiyweni, bathi kuPetro nakulabanye bafundzi, pho bazalwane sitawukwenta njani? Petro wabaphendvula wathi, phendvukani nibhajatiswe nonke ngamunye nangamunye egameni la Jesu Kristu, kuze kuthethelelwe tono tenu nemukeliswe nesipho lesimoya longcwele. Ngoba sethembiso saNkulunkulu senu nesebantfu benu kanye nabo bonke labakhashane, lona lo leyawubitwa nguNkulunkulu inkosi yethu kuthi ete kuye. Petro wafakaza kubo abanceka ngemavi lamanyenti athi, tisinziseni kulesitukulwane lesiphambene. Labo labalemukela livi lakhe babhajatiswa, babengacishe babe tinkhulungwane letintsatfu tebantfu letangetelwa kubo ngalelo langa. Nali-ke livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Sichubeke ke bazalwane, sisho lihubo lethu lanamuhla, lihubo lelikhulu nelishumi-nesithupha, 116. Sicala evesini lekuqala siye kulesine, bese siyenga sicala evesini lelishumi-nakunye siyawugcina ekugcineni.
verses 1 to 4 na-11 to 18. Ngiyamthanza Simakadze ngobe ulivile livi lami nekunxusa kwami, ngobe ubekile indlebe yakhe kimi, ngiko-ke sengiyakukhuleka kuye impilo yami yonke. Tingibe tekufa tangitungeleta, iminjunju yekufa yangihlasela, ngabhazetelwa tinhlupheko nelusizi. Ngase ngibitala igama laSimakadze ngathi, awu Simakadze, ngiyakuncenga ngisinzise. Ngiyawumentelana iSimakadze ngimbone ngako konke lokuhle langentela kona. Ngiyawuphakamisa indzebe yensinziso, ngikhuleke kuSimakadze ngibonga ligama lakhe. Tifungo tami ngiyakutifeza kuSimakadze embi kwabo bonke bantu bakhe. Kuligugu emehlweni yaSimakadze kufa kwalabangcwele bakhe. Awu Simakadze, mina ngiyinceku yakho, indvodzana letalwa incekukati yakho, uthukulule tipopho lebengiboshwe ngato. Ngiyakunikela kuwe ngemhlatshelo wekubonga, ngikhuleke kuSimakadze ngibonge ligama lakhe. Tifungo tami ngatifeza kuSimakadze embi kwabo bonke bantu bakhe. Ngisetibuyeni tendlu yaSimakadze ekhatsi nawe Jerusalema. Haleluya, thumisani Simakadze. Kuthunyiswe yese nenvodzana namoya longcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Bese sithola sifundo sethu sesibili lesiphuma kuPetro wekuqala sahluko sekuqala. Petro wekuqala sahluko sekuqala sifunza sicala esahlukaneni se-17. Nanimbita ngekuthi ngubabe lo wehlulela ngaphandle kwekukhetsa buso bemuntfu, ehlulele ngekwemisebenzi yemuntfu. Hambani ngekwesaba kulesikhathi nisetihambi kulomhlaba. Nathi kuthi nahlengwa ngani ekuhambeni kwenu lokwakulide lenanukunikwa bokhokho. Anihlengwanga ngetintfo letitigugako njengesiliva neligolide, kodwa nahlengwa ngengati leligugu yeliwundlu lelinguKristu, lelingenacala nalelingenasici. Yena watinkhandi live lisengakasekelwa, kodwa wabonakaliswa kuletikhatsi tekugcina ngenxa yena. Ngaye lo Kristu nakholwa kuNkulunkulu lowamvusa kulabafile, wamnika bukhosi kuze kuthi nibheke kuNkulunkulu ngelithemba nangekukholwa. Njengoba senihlambulule imiphefumulo yenu ngekulalela liqiniso ngamoya kuze nithanze bazalwane benu ngeluthando lolude kutendisa, thanzanani ngenhlitiyo lephelele. Phela senitelwe kabusha ngelivi laNkulunkulu lelingabhubhi, kodwa leliphila phakathe naphakathe, livi leNkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Nyalo-ke bazalwane sitawuthola livangeli lethu. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lolelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaLuka longcwele, sahluko se-24. Siyawuqala kufundza esahlukaneni se-13. Akathunyiswe Kristu umsizisi wetfu. Ngalo lona lelo langa abafunzi lababili babehamba baya edolobhaneni i-Emmaus, lelingaba ngemakhilomitha la-11 kusukela eJerusalema. Babehamba bakhulumisana ngato tonke leto tintfo letatendekile. Bathi basaxoxa, Jesu wasonzela kubo wahambisana nabo. Bambona kodwa abatanga ukuthi ungubani. Jesu wathi kubo, yini lena lenihambe nikhulumisana ngayo? Bema
babukeka badzabukile. Lo munye wabo longuCleopas wambuta wathi, usho ukuthi nguwe wedwa yini sihambi lapha eJerusalema lesingadi lokwendekile kulamalangana lendlulile? Wabuta wathi, tintotini? Baphendula bathi, lokho lokwendeka ngaJesu waseNazaretha labe indvodza lengumprofeti lonemandla ngetendo nangemavi embi kwaNkulunkulu nebantfu bonke, nekuthi bapristi bantfu labakhulu nebabusi banikela ukuthi abulawe base bambethela esiphambanweni, kanti besethemba ukuthi nguye labetawukhulula ema-Israyeli. Lamuhla selilanga lesithathu lokhu kwendekile. Futhi ngetulo kwaloko labanye bafati balelicebo lakithi basethusile ngoba bahambe kuseluvivi baya ethuneni, kodwa bakhanze sidumbu sesingekho. Babuye bafike bathi kubonakaliswe tingilosi kubo leti batshele ukuthi uvukile uyaphila. Labanye bethu babesebaya ethuneni bakhanza kunjengoba kushito labafati, kodwa abazange bambone. Jesu wase uthi kubo, mayeni libele nekukholwa kwenu kubuthakathaka ekumukeleni lokho lokwashiwo baprofeti. Kwakungakadzingeki yini kuthi lo Kristu ahlupheke ngalendlela bese ungena ebukhosini bakhe? Jesu wase uyabachazela ngakho konke lokwakuphethelene naye emibhalweni kusukela etincwadzini taMosi nebaprofeti. Base basonzele kulo muti labe baya kuwo. Jesu washaya sengathi uyendlula, kodwa bamcela bathi, hlala nathi sekuhlwile futhi sekumnyama. Ngako wangena wahlala nabo. Nasekudliwa wathatha sinkwa wasibusisa, wase uyasihlephula sewuyabanika, wase kuyabakhanyela baqonzisisa ukuthi ngubani, kodwa wase uyanyamalala. Bangabe basambona babutana bodwa bathi, angithi sivele sathinzeka etinhlitweni tethu ngesikhathi akhuluma asichazela imibhalo endleleni. Basukuma ngaleso sikhathi bancanzeka baya eJerusalema, lapho bakhanza khona abafunzi laba-11 nalabanye bandzawonye. Afike batshelwa ukuthi inkosi ivukile ngempela, Simoni uyibonile. Nalaba lababili base bayachaza ngaloko lokwakwendekile emgwaqweni nekuthi baze babona ukuthi ngiyo inkosi nekuhlephula kwayo sinkwa. Nalike livangeli la Kristo, kabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawuqhubeka ke bazalwane, sisho sivumo selikholo saseNasiya sisamemetela kokuthi lo nkulunkulu lesimkholwako ngubani. Amen. Ekhasini 108 sivumo selikholo seNasiya. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyisesomandla, umendi welizulu nemhlaba, newako konke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yenye Jesu Kristu, indvodza levele yodwa kuNkulunkulu, ivela kuyisembi kwetikhatsi tonke. INkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kuko kukhanya. INkulunkulu luxobo ivela kuNkulunkulu, luxobo liyavela ingediwanga. Situ sayo sinye neseyise lokwentiwa ngayo konke, lehla esulwini ngenxa yethu thina
nebantfu nangekusisinzisa yabanyama ngemahlamalo engcwele kuyo intfombi Maria yaba ngumuntfu yabethela isiphambanweni ngenxa yetfu kubusa Pontius Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni nelanga lesithathu yavuka njengaloku semibhalweni yenyuka yaya ezulwini ihlathi ngasakunene seyise iyophinza ibuye ngeluthumo ide kwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo oyikuphela siyakholwa nakumoya longcwele lo inkosi lophilisayo lophuma kuyise nenvodzana lobungakadunyiswe kanye neyise nenvodzana lawashumayela ngebaprofeti siyakholwa nakulo libandla linye lelingcwele lelikatholika lebapostoli sivuma ubhaphathiso munye wekutsetse lelatono sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letitako amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane sesititholile tifundo tethu nyalo ke sesitawungena evini la Simakadze sive ukuthi uNkulunkulu ngabe uthini kithi kuleli sonto lesithathu lele masontweni ekuvuka. Solo ke bazalwane siyachubeka simemetela indzaba yokuthi Jesu Kristu inkosi nemsindisi wethu uvukile uyaphila. Yebo siyathi baningi labamemetela lokuningi labanye baze bazame ukuveta ubufakazi bokuthi akaphili kodwa ubufakazi bukhona ngoba kunebantu labambona avukile labafakazako ukuthi uvusiwe lo Kristu nelithuna bazalwane simemetela kona lokho ukuthi nalo limemetela ukuthi Jesu Kristu uvukile. Amen. Namhla ke bazalwane sithole kulo lihubo lethu lanamuhla uyakhuluma umbhali welihubo uthi ngase ngibita ligama la Simakadze ngathi awu Simakadze ngiyakuncenga ngisinzise bese ubuta imbuto uthi ngiyawumentela ini Simakadze ngimbone ngani ngako konke lokuhle langentela kona ngoba uNkulunkulu bathandzekayo usentela tintfo letinhle kusilethela Jesu Kristu ukuthi ete emhlabeni atawukufa kwaba ngokona lokho ukuthi uNkulunkulu asendele tintfo letinhle ngoba abona ukuthi umsinzisi siyamdzinga. Uthi ke lana awu Simakadze mina ngiyingceku yakho indvodzana letalwa incekukati yakho uthukulo letibopho lebe ngiboshwe ngato ngoba phila nekuvuswa kwa Jesu Kristu kwabe sekukhweshisa tibopho lebe tisibambile sibantfu. Ngiyawunikela ngani kuwe? Ngiyawunikela kuwe ngemhlatshelo wekubonga ngikhuleke kuSimakadze ngibonga ligama lakhe tifungo tami ngitatifeza kuSimakadze imbi kwabo bonke abantu bakhe nasetibnise tibuye ntendlu yaSimakadze ekhatsi nawe Jerusalema. Haleluya, dumisani Simakadze. Ngoba thandzekayo siyadzinga ukuthi simati uNkulunkulu njengesiphephelo sethu siyadzinga ukuthi simati uNkulunkulu njengesisekelo sethu. Namhla ke bazalwane simemetela tindzaba ukuthi Jesu Kristu uvukile
ngoba siyadzinga ukuthi sihle sikhunjutwe abathandzekayo lokuthi Jesu Kristu uvukile. Naba abafunzi baJesu siyababona namhla endleleni lehamba leya eEmmaus. Ngicabanga ukuthi bafunzi levele ekhaya kuba kwakungise Emmaus manje seyentekile indzaba yokufa kwaJesu sebayasuka bayahamba babuyela ekhaya bashiya labanye bafunzi ngemuva kodwa bayayiva indzaba sebatsheliwe ukuthi lo Jesu akasekho ethuneni. Kodwa ngekhathi kibo besolo kungacondzakaliseki kahle ledingo. Lokhu sikubona ngani? Sikubona ngokuthi nabahlangana naJesu bamcocele ngemprofeti bathi hey bekunemprofeti lo nemandla lamakhulu emkhathini wethu. Kwababede ngekhathi kibo ukuthi bambone lo Jesu Kristu angimesaya. Ngakho kwakusashoda tinvo njengoba nathi nje bazalwane siba khona enkonzweni sibe khona ebandleni kodwa ukhanze ukuthi kunetinvo letishodako. Sisengamboni lo nkulunkulu, sisengembule leke ngalo nkulunkulu, sisengamemukeli lo Jesu samamukela ngokuthi abe inkosi nemsinzisi wethu. Uthi ke Petro nase akhuluma nesicumbi uyayilanza indzaba yaJesu uthi lo Jesu lo lenambethela uNkulunkulu wamenda ngokuthi abe ngumesaya. Sibitele ke bazalwane ngokuthi Jesu Kristu simmemetele angumesaya ngoba mesaya ngumsinzisi lokumisinzisa abantu etoneni tabo asinzise abantu ekubhujisweni. Ehluleka emaJuda kumbona Jesu Kristu angumesaya. Kodwa sitshela ukuthi Petro emva kwabasekemukeliswe moya loingcwele wakhohlwa konke ngokuthi yena bekake waba ngilongamkholwa uNkulunkulu longamkholwa Jesu lokukhuluma ukuthi yena akatani na Jesu njoba simkhumbula ukuthi wamphika kathathu Jesu liqhudze lingakakhali. Kodwa namuhla sesifika esigabeni encwadzini yetento lalapho sifunza khona ukuthi Petro wasuyamemetela kubantu bakaIsrael ukuthi nifanele ukuthi nisinziswe, nifanele ukuthi niphendvuke, nibhajatiswe bese seniyemukeliswa namoya loingcwele. Ngikhuluma kuwe namuhla simemetela Jesu Kristu lovukile. Seminingi iminyaka uhamba ungena emasontweni, uhamba ungena emabandleni. Seminingi emasonto uya esontweni ufike wende lokho lokwentiwako. Kodwa kunana inkinga naye yekuthi usengatani na Jesu. Usengatani na uNkulunkulu. Lokhu ubona ngani ngoba awuboni moya loingcwele kuwe, awudiboni tithelo tamoya loingcwele. Uthi ke Petro nakamemetela namuhla kulisonto lesithathu simemetela kuvuka kwaJesu uthi phendvukani nonke bese niyabhajatiswa kususwe tonotenu uNkulunkulu uyawubese uyanigcwalisa ngomoya loingcwele. Uyayikhuluma Petro lenzaba bazalwane la ngale asakhuluma ngokuthi thine sithengiwe sathengwa ngelinani leliphakeme kakhulu ingadi ya Jesu Kristu sesendiwe tidalwa letisha ngakho sekuyabida ngokuthi timpilo tethu tikhombise tithelo letikhombisa ukuthi thine sesitidalwa letisha sesimemukele uNkulunkulu sesimemukele simakathe sesihamba kaJesu ngelunyawo lolusha ngoba nakusasolo ukubambelele kulo lokudzala ufanana nanaba abafunzi labahamba naye Jesu bahamba igaba siyeva ukuthi kwaku 11 kilometers kusuka eJerusalem ye Emmaus kodwa bahamba naye Jesu 11 kilometers solo bangabona kwangathi Jesu Kristu angawembula emehlo ethu bazalwane simbone yena simmemetele ukuthi uvukile ngoba nasesikholwa la ngekhathi ukuthi lo Jesu Kristu uvukile kuhamba kwethu kutawehluka kwenda kwethu kutawehluka bafunzi laba siyeva ukuthi bathi nababona sekushole bathi asingene sihlale la eEmmaus ngoba sekumnyama kodwa benela ukuthi bacaciseleke ukuthi Jesu lo sitshela ukuthi kubo bona lobo bomnyama bajika babuyele emva eJerusalem bayawutshela abafunzi ukuthi yes simbonile Jesu usihlephulile singwa emkhathini wethu ngoba bazalwane siyahleshulwa singwa akulena nkonzo siyahleshulwa singwa kodwa kube khona labangamboni lo Jesu kwangathi besingambona lo Jesu bazalwane kusahleshulwa lesingwa kwangathi besingambona lo Jesu lovukile simemukele ngekhathi kithi sihambe naye siphile naye kuze sithi lapho sihamba khona wonke umuntu abone kube nalobufakazi sibe nilabo fakazi bekuthi nembala uvukile Kristu singafana nebafunzi labahamba bayobufuna ethuneni abatshelile ngokuthi utawuvuka asimkholweni simkhonte simthanze simlandzele lo Kristu simbonge simdumise njoba lihubo lisho ukuthi ngiyawumdumisa simakathe ngako konke lokuhlela ngentela kona ngoba uNkulunkulu uyasentela lokuhle
kuqala kakhulu kunako konke ngiko kona lokusihlenga asikhiphe ekufeni bese usinika impilo lensha so usipha moya wakhe longcwele bese ke tinsuku tonke sihamba naye sihleli kuye. Asimbongeni lo simakathe bathandekayo, simbonge lo Jesu lovukile, simmemetele sithi uKristu uvukile ngoba lithemba lethu bathandekayo lisime lapho kokuthi ukwehlulile kufa, ukwehlulile kusehlulile sono, unqobile waphumela ngesheya. Ngakho noma ngabe yini lesibhekana nayo, uma ngabe sihleli kuye, uma ngabe sibakhe, nathi sidawumemetela sithi sinqobile, siphumelele ngaJesu Kristu lovukile. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngayo inshumayelo yakhe kwangathi bengasisida ukuthi sibe namaKristu lehlukile lalandzela eminyathelweni kaKristu. Sasitawungena manje emikhulekweni yethu, sitawuqala ngokuthi sikhulekele simo umhlaba lo tithola ukiso nyalo. Siyawubese siyaqhubeka ke nemikhuleko yethu sisebenzisa uhlelo lomkhuleko lwesibili, umthandazo B losekhasini 112, umthandazo B losekhasini 112. Asithandaze. Baba wethu longcwele, siyakubonga ngelivi lakho losikhuthatha ngalo, nokuthi Nkosi usifaka tinsayeya ngokuthi kufuna kuphila kwethu kubonakalise Kristu. Nakuleti tikhathi ke baba wethu longcwele sisaphila lalapho umhlaba ukhungethwe ukugula kwemkhuhlane lomkhulu, siyakhuleka baba ukuthi usilekelele ukuthi kuko konke lesingiko, kuko konke lesikwentako, konke la sihamba khona, Kristu abonakale kithi, Kristu abonakale ngathi, sibambelele siphinde sibambisise kuye losisekelo nesiphephelo sethu. Baba longcwele sikhulekela baba umhle kokuthi njoba umhlaba siubonga uvungama kuleti insuku, ukuthi Nkosi siphe kukuthanza wena, siphe kukwethemba wena ngoba wena babe wethembekile ngetikhathi tonke. Siyakhuleka ke baba lomuhle, sikhulekela lomkhuhlane lokhungethe live lonke, lokhungethe umhlaba wonke, nako konke nje Nkosi lokunye kugula lokuhluphekisa abantu bakho kuleti dinsuku. Sibonga baba ukuthi ngekuvuswa kwaKristu usithembisile wena ukuthi sesingetulu kwebanqobi, nangemivimbo yakhe wamemetela kadzeni, wamemetela sesiphambanweni kokuthi sesiphilisiwe. Siyakwemukela ke baba longcwele kuphiliswa, siyakwemukela baba longcwele kuvikelwa nguwe, siyakwemukela baba longcwele kuqiniswa nguwe, kugcinwa nguwe nekulondwa nguwe, ngoba siyathi ukuthi wena usisekelo lesinganyakati baba longcwele, usisekelo lesaphakathi. Sisite ke baba longcwele kuthi kusafunwa emakhambi usiphe kuhlakanipha sibantu bakho, sikwati uNkulunkulu wethu kuthola emakhambi la ngiwo latawuphilisa abantu bakho, avikele abantu bakho. Sikhulekela baba longcwele labo Nkosi labatsinzeke ngetindlela letahlukahlukene, bagulelwa tihlobo baba longcwele, balahlekelwa tihlobo baba lomuhle, baphathekile kwabona. Siyakhuleka baba longcwele ukuthi lula sandla sakho kubo bantu bakho, nguwe siphephelo sethu, nguwe lo lithemba lethu. Siyathi Nkosi ukuthi nasesibambelele kuwe kukhulu Nkosi yethu lesiyawukhona ukuthi siphumelele sinqobe kuko. Sendeke baba longcwele sibambelele kuwe uNkulunkulu, singathikabeteki noma abe sibona kuvungatela kwemhlaba, kodwa Nkosi sibambisise kuwe wena lo uNkulunkulu, wena lo ligcwala laphakathi. Siyakubonga ke baba longcwele ngako konke lokuhle losendela kona, kusigcina kwakho, kusivikela kwakho, nekusilonza kwakho baba longcwele, kuze singafinyeleli kithi lesi sifo. Sikhulekela ke baba longcwele ukuthi uqhubeke simbonye ngaye ingadi yaJesu Kristu, kuze ukuthi Nkosi sihlale njalo singilabaphephile. Nkulunkulu somandla baba wethu lusezulwini, wasifundzisa kuthandaza nekubongela bonke bantu. Sikhulekela ke libandla lelisemhlabeni wonke kuthi liwadi emandla amoya wakho, nekuthi bonke abantu bakho bavumelane ngeliqiniso lelivi lakho lelingcwele, bahlalisane ngebunye nangekuthandzana. Sikhulekela incebo yakho Elina uBishop wethu kanye naThabo Archbishop wethu, bonke babishopi, bafundisi kanye nabo bonke labafundzisa livi nemasakramente akho, kuthi ngekuhamba nangekufundzisa kwabo balubonakalise ludumo lwakho tive tonke babe disonzetwe kuwe. Siyakunceka ukuthi ubahole kahle, ubahlahlamelise labo labasebentela kwanza kwelivangeli lakho, tikhanyisele ngamoya wakho tonke tindzawo tekusebenta nekufundza netekwelapha.
sikhulekela incebo yakho Nkosi Mswati wesithathu naye uNdunankulu Ambrose Dlamini netiphatsimandla tonke ukuthi babuse ngekuhlakanipha nekulunga banzise kuthula nekuhlala kahle emhlabeni naseveni. Liphe libandla lakho nabo bonke abantu etikhundleni letehlukahlukene lubabalo lwakho lwasezulwini kuthi silive livi lakho lelingcwele ngetinhlitiyo letithobekile naletilalelako nekuthi sikukhonde ngeliqiniso emalanga onke ekuhamba kwethu. Ngebubele bakho babe duduta uphilise labo labasekuhluphekeni elusizini ekudzinzeni noma ekuguleni. Siyakuthumisa sikubonga ngalabangcwele bakho bonke naMaria intombi lebusisiwe unina weNkosi yethu Jesu Kristu nangawo emachawe elibandla etitukulaneni ngetitukulwane sibeka ebusweni bakho tinceku takho tonke lesetendlulile sicela ukuthi singene kanye nato enthokotweni yakho lephelele nalengapheli siphe lokubabe longcwele ngenxa yeJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Jesu lovukile wema emkhatsini wabafunzi bakhe wathi kuthula akube nani base bayajabula nabayibona inkosi. Kuthula kwenkosi akube nani ngetikhatsi tonke akwanze. Konzo yethu ke yaqhubeka bazalwane ekhasini 116 ekhasini 116. Uyabongeka Nkosi Nkulunkulu Mdali wetintfo tonke ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini siphekwe tandla tebantfu sitawuba sikwase kokuphila kethu akabongwe 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 somandla. Uyabonga Nkosi Nkulunkulu Mdali wetintfo tonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu nitawuba indzebe yensenzeso kethu akabongwe 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 somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wekucala wekubonga ekhasini 117. Umthandazo wekucala wekubonga ekhasini 117. Inkosi ayibe nani ayibe nawe futhi yenyusani tinhlitiyo tenu siyotenyusela enkosini. Asibonga Inkosi Nkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbonga nekumthumisa. Kufanele impela kungumsebenzi nenjabulo yethu Nkosi Baba losezulwini Nkulunkulu somandla lonini nanini siyakubonga ngetikhatsi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indodana yakho leyodwa yinkosi yethu ngobe ngaye wadala konke kuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho luqobo ngaye wasizisa ekugcineni kwesono na umnikela kube adalwe njengemuntu afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha sababantu bakho na umhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini ngaye wathumela moya wakho longcwele lophelesako. Nyalo ke siyakubonga ngoba ngekuvuka kwakhe ekufeni lokuthumisekako ngekufa kwakhe waqedza kufa ngekuvuka kwakhe wasibuyisela kuphila lokoneni nanini. Ngakho ke sesihlangane netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibabata sincoma wena ngebukhulu bakho nelithumo lwakho siyakudumisa nyalo nanini sithi ongcwele 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 Nkosi
uSamandla ugcwele izulu nemhlaba luthumo lwakho siyathumisa wena Nkosi losedi kwakho konke siyathumisa wena Nkosi losedi kwakho konke akabongwe yena loda egameni leNkosi Hosana Hosana ngaleli sedulu bandla zithe sive babe ngayo indvodzana yakho leyodwa Nkosi yethu Jesu Kristu ngayemukela iminikelo yethu yokukubonga nekukudumisa thumele moya lo ngcwele etikwethu nasetikwa leti tipho tethu sinkwa neliwayini kuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi wathi ngaloko busuku laniko langabo wasithatha sinkwa wathi asakubongile wasihlephula wabanika abafunzi bakhe wathi thathani lokunidle kungumtimba wami lonikelelwa nine yendani lokhu kude kokuthi ningikhumbule bonke umzimba wemvana amen haleluya unamandla umzimba wemvana futhi emva kokudla wayithatha inzebe wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lokhu kuyingadi yami esivumelwano lesisha lophiselwa nini nalabanyenti kude kuthethelelwe tono yentani lokhu ngetikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude kokuthi ningikhumbule ingadi yemfana amen haleluya ngakho-ke simemetelako ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu utabuya futhi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu utabuya futhi Babe lo ngcwele thina bantu bakho sikubhala umkhosi ngale tipho takho sibeka imbi kwakho umhlatshelo lo wodwa lophelele wa Kristu inkosi yethu sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belizulu Nkosi lene Musa semukele ngaye noba singafanele kude kuthine lesihlanganyela umtimba nengadi yendvodzana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebetitukulwane tonke sibheke kwabe ukuthi sithi sisalinzele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu ngelidumo nenqoba kwembuso wakhe sikhule tinsuku tonke kufana nini naye thunyiswe ubathathu libandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngamandla amalo engcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini Khasi 126 sahluko semashumi lasikhombisa nesikhombisa njengalokhu Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu lo sezulwini alingcweliswe ligama lakho umbuso wakho awude inzandwa kwendwe emhlabeni njengasesolweni siphe
siphe namhla ukudla kwethu kwemalanga wonke sithethelele tono tetfu njengoba sibathethelela labasonako ungasingenisi ekulingweni ngobe umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bazalwane enkosini, lendzebe yesivumelwano lesiyemukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu na? Nalesingwa lesisihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na? Tsinele sibanyenti sengumtimba munye ngabe sonke sihlanganye lasingwa sinye. Jesu mfana yaNkulunkulu sihawukele. Jesu umqali wetono tetfu sihawukele. Jesu msinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho. Sikhuleka kanye kanye ngekuthi thoba phambi kwaSimakathe, sikhuleka ndzawonye sithi ngosile nesihawu asonzeli kule tafula lakho sethemba kulunga kwethu, kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele ngekwethu nekubutha imvuthulo ngaphasi kwalo tafula lakho, kodwa wena uyinkosi lokungakwayo ukuhawukela njalo. Ngakho-ke siphe inkosi lesihawu ngoba sidle ngalokufanele inyama yendoda yakho lethandzekako Jesu Kristu, siyinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye nayikithi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi akufanele, Nkosi abafanele, Nkosi asifanele. Khuluma livi lakho libe linye, tingceku takho babe titawusinza. Simemetela Kristu lovukile wakunqoba kufa wasipha kuphila lokuphakathe. Ngakho-ke sisamemetela lo Kristu ukuthi nembala uvukile nekokuthi uyabuya kutelandzala bandla lakhe. Sonzelani sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona, simdlele etinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Amen. Timba wenkosi yethu Jesu Kristu lwanikelwa ngenxa yethu. Amen. Ngati yenkosi yethu Jesu Kristu leyanikelwa ngenxa yethu. Amen. Zile mihlatshelo yonke yakwaJuda lalingelo qeduvalo lihengesoso konam kodwa eli ga Kristu elaphala zwa leso sazo kezono zam li
Nkonzo yethu iyaqhubeka abathandzekayo ekhasini 128 sahluko useshumi lasiphohlongo nesithupha. Bonga nesimakathi ngoba anemosa siyosakha sipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla wonke, siyabonga ngoba ngalethi mfihlakalo letingcwele usondlile ngemtima nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu inkosi yethu. Wasikhumbuta babe kokuthi sibitelwe sonke, kokuthi siphendvuke, sibhajatiswe, simemukele Jesu Kristu abe inkosi nemsindisi wethu, sigcwaliswe ngamoya loyingcwele, sihambe nangamoya tinsuku tonke tekuphila kwethu. Siyabonga ke babe ngoba nayo sigcina ngemusa wakho emtimbeni wendodzana yakho loyinhlangano yabo bonke labakholwayo. Sithi ke babe sisite ukuthi sibeketele njengamakholwa laphilako kulobo budlelwano lobungcwele. Nekubeza sikhule elithandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona abusa kanye nawe namoya loyingcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye sithi babe mnikati wemandla sitinikela kuweka Jesu Kristu inkosi yethu kuwe sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebentele lodumo nebukhosi bakho. Khasini lemashumi layimfica nakunye 91 msisho umthandazo weAfrika nemthandazo waFrancis Longcwele. Nkulunkulu busisa iAfrika, gcina abantu abayo, hola abaholi bayo, uyiphe kuthula nga Jesu Kristu. Nkosi sende sibe nglabaletha kuthula lapho kunenzondo sihlanyele luthando, lapho kunekwephulana umoya kuxolelana, lapho kukhona kungevani kubuyisana, lapho kunekungabata lukholo, lapho kunekuphela kwelithemba lapho kunebumnyama kukhanya, lapho kukhona kudzabuka injabulo. Siphe ukuthi sikunekufuna kudududwa sibe ngilabadududako, kunekufuna kulalelwa sibe ngilabalalelako, kunekufuna kuthandwa sibe ngilabathandzako, ngoba siphiwa ngoba sephana, sithethelelwa ngoba sithethelelana, nasifa sidalelwa ekuphileni lokuphakathe nga Jesu Kristu inkosi yethu. Nyalo ke kuyelo nemandla ekusilinza kube singakhutshwa simiswe embi kwemkhatimulo yakhe, simsulwa sinekuthokota lokukhulu yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile umsindisi wethu. Akanikwe inkhatimulo nebukhosi nemandla neligunya nyalo kude kube nini nanini. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu, simati simthandze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya loyingcwele asibe kithi njalo. Asithi amen siyakuthumisa